Zdravo. Razmišljao sam da li da snimam ovaj video, pošto se zaista retko desi da se nekome pomeri grklan. Ali pošto imam jako efikasnu tehniku kojom sam sebi namestio grklan, ipak snimam ovaj video. Kako je moguće da se pomeri grklan? Pa evo, iz mog iskustva, to se desilo kada sam putovao autobusom, put je bio malo duži i osjetio sam potrebu da se malo odmorim i zaturio sam glavu ovako na sedište i zaspao i dugo sam proveo u tom neprirodnom položaju. Nakon putovanja osjetio sam da me žulja u grklanu i da me boli i shvatio sam da moram da ga namestim, da me to prestane. Ovdje u grklanu ima više podeoka i meni se na više mjesta to bilo usukalo ovako, uštinilo mi te nerve i to me jako bolelo. Evo kako sam namestio grklan. Znači, zatvorio sam usta i spustio bradu na dole. Ovako. A prstima jedne ruke sam pridržavao grklan i masirao, dok sam glavom vršio pokrete gore-dole i pokušavao tako da namestim. Znači, isključivo pokrete gore-dole, nikako levo-desno ili u krug, jer to može da ima kontraefekat. Nisam uspio prvog dana to sve da namestim, ali za nekoliko dana to je sve leglo na svoje mjesto i hvala Bogu, eto. Sada nemam nikakvih problema. Izgleda zaista nevjerovatno da jedna osoba imala toliko problema sa telom, ali verujte, iz mog iskustva to je zaista istina. Zato i snimam ova videa, jer mogu nekome da bude od koristi. Pozdrav!